Voin hi October ni ruksak ni somni pakhat ni lai ni ani a. Mizo Official Channel thlir tu le ngai thatu zong ta chi bai vek ule. Tunrum chu international news. Mizo Official Channel ten kan buat sai mai ba ka. Pusi ti larin oman news a buat sai te kanon share chuak don ani. Taiwan in Indo an inpeih reng. China in Indo thona za somnga lai ati luto. Karma sa zir tom ni tang khan. China sipai. People's Liberation Army PLA te chuan Indo thona za somnga rual zet mai. Taiwan airspace sa anti luto a. China huan chetlavel hian. Taiwan ram chu tharum mangin lak thuta tumta em ni tiin. Expat ho te ngai thalo le ani. China State Bank Global Times chuan. US le China inkara hian boruak thalo tak a ir chuak trep ni soin. China chuan boruak thalo a chu avai chuan. Abo bang om lovin kan che ang tiin. US le Taiwan te chu aron vo thar le hialani. Taiwan President Tsai Ing chuan. China ron chang le tin. China hian min run thut ani poin. Taiwan tana atop rak thlenga din atiama. US mo ramdang poin puidon lo po ni se. Authoritarianism in democracy laka ain luling ngai lawang tin. China chu aron chang le tani. Tun nai khan UK le US Navy long ta chuan. Taiwan Strait an tantlang le a. Australia in AUKUS nuclear submarine an nei turawang hian. China hian athin rim in shri khlang nan Taiwan hian mang ni berin expat te chuan an soyani. President Xi Jinping an Taiwan self-governed democracy sang ni som paruka tanga President Tsai an independent Taiwan a pona tang khan China hian an thu hoi oman lani zialan tir tumin chet an la thoreng ni nan soi. Taiwan President Tsai chuan Taiwan le China hi kan in doemo Taiwan min run ani chuan angong chu a cheviawang kan ram tan chau nilovin kan chevel ram zong hian an tur khopang le Democratic Alliance System zong angonganga tunang lai khovela authoritarianism a in democracy achung nung to zo bok nen tin a soya Taiwan chuan China nen inrem tak om kan du bera masa democracy kong kan zo wanga kan tur don ani chuan atobrak thlengin kan changang anni chanpo a cheve khopang Taiwan hian atobrak thlengin kan ram kan veng don ani People's Liberation Army ten ni tin min room thai thina mase kan tran munangai reng cross strait relation thata kan du ni tin an soi Facebook thurûk puang chuani in buaina ain tran don chawem ni Facebook lamin an phana sa hlea mi pui kan film khur tran angai ni na lang October ni nga khan kum ni chuang khovela technology lama alien ber pani na lo ni to Facebook Incorporation a product manager lo ni to Frances Haugen kum somthum pasari chuan US Senate subcommittee ma alo tho thin na Facebook company ten danan zom lo ziale no pangle tle rol te ta na him tok lo ziate thilan kalpui dan soifiana anei chuan soizui lo in US Congress in Facebook how to pa le anei tu CEO Mark Zuckerberg chu thuzo fi andu pha hialani US Congress sian Facebook zom turin dan thar new regulations asiam phadon MT riat alani ri lo ninan soi hetianga Frances Haugen-in US Congress a lawmaker so te ma a thu soifiana anei don wange ani thotan ni khan Facebook thun hoi om Instagram WhatsApp Messenger le Oculus VR te chu darkar sri don kharni in mitam takin an mang theilo ani hetianga Facebook in boina to hi kumsang ni som puka nulama anasat bertrum ni nan soya Facebook lam chuan backbone router configuration change sa wang ni nan soi thungani anua Mark Zuckerberg chuan thu pha choina soin boina tok tu te hria thiamna dil thu soi lang bokani mithen khatero chuan Frances Haugen-in US Senate ma Facebook lipse tuma wanga thiltia an pu thung khovel media rang US Senate subcommittee ten Facebook alo thok thin civic integrity group anti product manager Haugen-ina Facebook chungchanga thu zo fiana an nei thu hi an jiak na salaya Facebook chungchanga Haugen-i thu soi hi The Wall Street Journal chanchin bu chuan chui chiang ina ti chuakani ti chuan Haugen-i chu CBS 60 minutes ti Sunday night program a interview ti chu azuania US Congress benga lo thlengta ani Haugen-in Facebook thuru ka soi chu chu heile Frances Haugen kumsum thum pasari chuan Facebook CEO Mark Zuckerberg chu mo phur tu apuin
ama Zuckerberg ber hi ani mo phur tu chu ni tin a company din Facebook chuan midang te tin na tur ti top turin a pui tok lova thudik tok lo the darna atipun lunani tin a pu US Senate Subcommittee Chairman Richard Blumenthal Democrats chuan Mark Zuckerberg chu rilulam tlabal tia puin US dan siam tu te ma in lana thuzo fi adua mase Zuckerberg hi anupui Priscilla Channen Hawaii thlerkara longmangin tuifinia thlefim dongin anloin the trilvel mek din an soyani US Senators zinga Democrats te Republican ho te chuan khovela technology lian zinga pahnina Facebook thilti dan chu chui chianan du veka an malak dan turaro puanzar anilo Google ti lawa Facebook chu khovela mangtuan tambera ni tinin mi tluk leding on ni point pako vel zetin an mangtangkaya kumin April tanga June chung rengotin revenue US dollar tluk leding on somthum anayani Senator Ed Matki chuan Mark Zuckerberg lo lang lo chu aminga ko hialin Congress in itelemo tel lo point itan puina tel lo point action alange yang in thurûk te nom tak midang te mimal nun himna irun le no pangtele tleirol te ilo ti kholo thin na hun chu atop ta min tho puemo tho pui loemo kanta ni thok loemo I company chu kan fa te no pangtele kan chung ko le democracy chu ti chiat kan phalngai lawang tia soin Facebook chungchang puang dar tu Frances Haugen-in chu kumzabi somni pakhat na chunga American pasal huaisen hero ti na ko hialani Haugen-in chuan Zuckerberg chu apu chhelea company ho tu CEO dangang lo takin Zuckerberg chuan thilatia he technology lian industry Facebook a hian voting shares za zela somnga panga anayani hetiang hi CEO dang anom lova ama ngei chu mo phurtu ani ati Haugen-in chuan Mark Zuckerberg hian Facebook atana man tur notes asiama du than tur tlem te chau kan neya in huat na te thudik lo titlem turin ama ngei chu mo phurtu ani e ati Senator Marky chuan Facebook chu computer codes of misconduct siama le chuan lam siam renga puin isoyangin Facebook chu meizialangin thalai jok ten meizialan zu china angol an veizui ta angani tin Haugen-in thu soi chu asoi fi zui ani Facebook in thu chu an siam venghal hetianga US Senate Subcommittee ma a Frances Haugen-in thu soi khovelin an thlir thupa anu loka Facebook chuan thu chu ron siamin voina Facebook product manager kumni or thok tu hne na tangin thilan ngai thla Senate Subcommittee ma soi zongjong tele a soi dan te chu kan pompui lova kumsom ni panga chung chu internet dan siaman yangin kan kalpuya chu tiangin kan in siam thazel zo kan itin Lena Pletz Facebook Directors of Policy Committee chuan a soyani Daily Mail UK chanchin bujiak danin Connecticut State Democrat Senator chuan Mark Zuckerberg he committee ma ilo kala Frances Haugen-in thil soite chu isoi fi angayani kan ma khovel ma ale American nu le pa te ma engei ti mek te ilo ti to chu isoi fi atulani ati Haugen-in chuan Facebook leadership chel tu chu no pangti nat na tele kan democracy ti chaklo na tur chu hrenga ti chiluya aron puwa thotan nia Facebook ta WhatsApp Instagram Messenger le adang thalo te chu nimin maya Facebook ten engmozat an la thla dar ka nga chuanga balha vekani mi pui hun ati chia mei cheno pangjok tele mei chia te chu an taksa chungchanga thil thalo ngai tu turina siamani chu wangchon hetianga lo tong chuakin no pangte himna mi pui wan tlang himna le kan mi mal nun te mai ba ka democracy ati chiat wangani ati Haugen-in chuan US sarkar in Facebook tan dan thar siam thuise a phu tani Senator Rick Scott Republican zona changin Haugen-in chuan US dollar tluk leding on somli an nei chuan an chingfel theya sarkarin ma alak lo chuan Facebook chuan ama in ma ala lawani point engma ati hau lowang chu wangin Congress a che tangai ni ati Senator Marsha Blackburn chuan Facebook ayo Andy Stone in Twitter a thujiak changhalin Facebook ten hetianga no pangte an tin zone hi soiho in duani chuan Children's Online Privacy Act soiho turin ka soma cheu in thu soi ngai thla kan chakin kan du hle ani tin an soi Haugen-in hian child safety a athok lo ti a soi non fowa ma se Facebook thok tu te document than khat pu dru tangin hetianga Facebook din mun hi a hriani na soi Senator Jerry Moran Kansas State zona changin Haugen-in chuan
Facebook le Instagram atangin no pangten engang har sanange anto ti a hriat puini ati soizom zelin no pang kumriat mi thlengin antin zona Messenger Kids apps oma Instagram a kumsom parian hnuailam man turte a oma Facebook chuan rilruati boin vai hlo ngol vei theianga apua tleirol ten man in vendan an neilawa chu wangin no pangte ven himna kan ngai tu angai ani ati Mark Zuckerberg hian kumsang ni somni April thla khan ama ngein MSI chungchanga hian staff interventions chungchanga siama apu nge ani Jen Psaki White House Press Secretary chuan Facebook chungchang thurûk puang tu chuan mani invena turthil chu athok lo ti asoi chuak ani tin Biden admin point technology lian hote din hun chu enno na tum marin om hle Donald Trump khan sang ni somni thlandonin technology lian hote omdan en thatalo soi to thina ni tunge ni Facebook thurûk ron puang zar tu Frances Haugen-in chu The Wall Street Journal chuan Facebook chungchanga chuina ron zekin chumi nuwa CBS 60 Minute ti Sunday night a Frances Haugen-in komna aron ti chuaka mi benga ver ngal le ani Frances Haugen-in kumsom thum pasari chu Harvard University atangin computer engineering zovin MBA azir chuaka data expert ania Iowa State ami ani Google Pinterest Yelp company ya kumsom panga lo thok to a Facebook company ya kumsang ni som pako khan kum khata US dollar nuai ni lo tura roi product manager ania ano panlai kumriat ani in US House member lekha thonin aril ruwa politician ni atum thin ti ani hetianga Facebook thilti dan puan zara tum hian atu langa dan thami roi nan sum tokna GoFundMe ti Army of Lawyers siamin US dollar singa to katuma karlawa US dollar sing khat sanga amungal bok athil puan chu awangin tunkar thotan ni khan Facebook hian a share za zela panga hlo pha ti ani Facebook hian Google Amazon Apple te angin US in dana sian chu azom thalein an in soya ma se Facebook internal study atangin meisetlei rol za zela som pathum point panga te chuan Instagram atangin mani in ti hlum du na le thil ei in an nei phani anti Facebook a thoktu singruk chung om mekin CEO Zuckerberg chuan an full time staff te chu anom na mun kil khor ani chuan mani in lumatanga thokturin June thla tangin ruam manna asiam ani antia khovela atlang point ni tin Facebook mangtu tluk leding on ni point pako amin June sang ni somni pakhat khan mi tluk leding on khat point pakoin an manga darkar khata asum lak lu chu US dollar noinga singli sanga ani ole khati zongkha Mizo Official Channel tena news kan buat saile pusi tilarin oma news buat sai kanon share theida chu ania Mizo Official Channel clear tu le ngai thatu zong te chunga lom thu kan soye